nampak dah ilung bah nak berpuai don wanan leku. Ini lagi bahasa Arab. Jadi Pak, uranya 5 menit. Dang-dang tapula lada. Tanamlah lada di samping pagar. Tanamlah cinta di samping belajar. Jadi anak ni kula ada tanam cinta di samping belajar je. Kalau ini biasa awak merah. Mari Pak. Uranya 2 buah versi. Versi pertama masalah lada. Yang kedua lu tuan bahaskan masalah batai jin, batai giok, bek pengoro mendung. Ka pengogok aju bek drone trikut pengoro batai giok. Batainya yang perlen tepu Allah pegang gunangnya labang dunia. Apabila labang dunianya takrok, Acehnya bakal karam. Yang kedua batai yang naik dalam batai giok, batai aspal, batai kerikil, terus batai belimbing, oni yang nagebuh lom batai ubina batai dalam yang pendingin dalam Honda. Apabila selendai dalam Honda bunon tarik, Honda bertuh. Apabila batai necok dalam gunang, batai yang bertuh. Nasrul hana bengeh, necok batai untuk nejuk kini tapau pakai kencir, yang naik gok-gok. Yang bengeh talem, necok batai di Aceh, nekirim muluan nang Aceh, nejuk babak Cina tuha dipegat remoji, necok hasil dari Aceh. Yang lebih bangai berawana daripada canggu. Apabila surah izin dan dapat dia. Nah, ini batai Nasrul. Yang ni harga 7 juta. Yang batai harga 7 juta. Batainya batai ni. Yang ban batai. Nah racun jino na peduk jino lonjit. Jino meninggal jino na mer mau kaki. Mati. Tak palau macam mari. Orangnya lu tuan hibur. Suami mat adanya ile. Lu tumpu na. Jadi acara orangnya